Abdoulaye Diallo, Khadim Diaye, Alfred Gomis. Défenseur, Lamine Gassama, Moussa Ouagé, Saliou Sis, Youssouf Sabali, Kalilou Koulibaly, Salif Sané, Cheikhou Kouyaté, Modoukara Mbouch. Milieu de terrain, Gana Gueye, Cheikhou Gana Gueye, Cheikh Ndoye, Alfred Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye. Attaquant, Moussa Sow, Moussa Konaté, Diafra Sakho, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Mambiram Diouf, Baye Amadi Niang, Diao Keta Baldé. Je vous remercie.